Mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi augite akarita ngugi utuko na muthenya gucokia nkuma kaunti-ini ya Meru ni amukirite gutezanirwa kwa Meru ni thirikari ya Ruto akiuga kuma tene Meru itwire kuewa itibiri bia minista Muturi Kare hari na Nteto Nkuruki. Akiadia mathiko na nterecha kia nthumbi ya Bothugusu West mubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi na atariritie akari gitumi athiurunkite Meru agichwaga atongeria bakugwatana nawe kuonokia Meru iria kuga ni atere nkuma yayo tene na atariritie Meru na ijikene na nchamba cha kumirwira na ijikene na urimi na utonga akiuga thaiji na ukieneri na kinya akiuga untuire bwa Meru itwire na mawaziri bairiara na rueri na waziri omwake ndambua kuuma tene batu Meru yikene na nchamba yaba mwari ama baumitana baimunge kurura osiathi turona kinya kurura mutipati Meru bakitobu imanyari bare wa the forefront bakireitu murunge and the others twarwa tona katiba injaro Meru itwire na two ministers raino mwabu nawe tuciurie Meru urero twinokea tuina mpara na tuina that rich history banki 44 cie Meru Cooperative Bank is of stream branches. The Central Bank of Kenya is in Meru. No tukae kumopapo mbesa hicho kishina kungi. It means we have money ile tutumira. But yes, we have become beggars. Linturi Nkuruki na ugite Meru no kaya gite atongeria bakumirwira na kumikaria akiuga gitumi ataragia mantu jari waziri ni ura bobethagira bakitha na bagikaragia thirikari indi akiuga barengethithia mothuku abunge nibo babati kwithira bakithuraga mothuku jau indi mubunge wewe niyo ni ukunura kiuno wewe cabinet hii mnapanga kuwa watu mnapanga mmendanganya hiyo ni ngwe mjumbe nonto muyumbe urakari athurawa na atibu utaika muthiene mubunge wa Central Imenti kirima nguchine nethirite akiromba Linturi akathurana mwingi na siasa na agicokia migambo Linturi nethirite akiuga ni umakwaria na tukethirite akigaukanagia miriga eje na siasa ciawe tutwitithia ura Meru itirwa no turugithania nyetha tuna various opinions if we are one people na ndo aira china ala wome ikeja kidi watu cio twathurana tukinya kugwatana kairi cia iturahata so much oni nte muntu oguruthania antu ndi muntu okuraira kisianto na nkemenya exactly what I mean na nte muntu wantu abana nte igwa sibitari ndebiro ngabana no yoro krema bwena laborari bugwa ngwenda kwathurana antu kwa dharaka te Amiru kako ni ndathithire bubu kubutio na neundawire mimi nikisema rekondi ya serikali nini mnaniambia wapare hawa shilingi ngiri jiri kana maana tano muwe na heshima kuenda kutusi watu wanajua kile wanasema kiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.